Морам само за финале да ве прашам за Индианаполис, бидејќи тоа ние израснавме со сеќавања на Индианаполис 2002 и тоа беше нели едно страшно неповторливо доживување. Вие бевте таму на лице место. Таа победа, да речеме, кај ја ставате во кариера? Сте размислувале вие лично за некакви топ 5 утакмици, топ 5 победи во кариерата? Дали ова негде на врвот или не? Pa da, pa sigurno. Indianapolis je sigurno nešto što da to nisam doživio, verovatno bio siromašniji u svakom smislu. Na licu mesta, podela medalje, mi dobijamo zlatnu, Nemci sa leve strane dobijaju bronzu, a u toj ekipi su od tih 12, 10 mojih igrača, i Marko je tu, i Henrik Redel, moj kapiten i tako dalje. To je onako baš, onda sam u tom trenutku, ja sebe pitam, pa dobro, šta sad ti hoćeš još? Aha. Dosta je. Prestani. Onda dođeš u Beograd, to je taj doček, to oduševljenje, to od aerodroma do, kažem, verovatno bi bio siroma da nisam to doživio. Tako da to je i emotivno i kako god gledano nešto što, eto, onako, kažem, šta motiviše trenera? Kao stalno se priča, trener nije dovoljno motivisao ekipu ili igrače ili tako dalje. A ko motiviše trenera? Evo ovakve stvari. Ovakvite momenti. Povećavati, kako se zove, taj strast ili ljubav ili bilo šta i tako dalje. Жал вие што не беше финале со Америка? Pa... Ќе беше посладко? Svi su mislili da je, mi smo imali, to je toliko bila važna utakmica, ja nisam znao da je toliko važna utakmica za nas. Ne, naravno da je važna. Bila, ali da je toliko važna, jer kad smo mi pobedili tada Ameriku, tada nisu bile su društvene mreže, ali ne kao danas. Ali je onda došlo otprilike, dobili ste Ameriku, vraćate se nazad, dosta je, šta ćete više? Važno je da ste, to je bilo verovatno razlog svega onoga što se dešavalo pre toga, bombardovanje, povređanje, na koji način u sred Evrope se bombarduje jedna zemlja, država. Ti sad kad pogledaš malo, i tada, ali i sada, da li je to moguće? Zamisli, bombardujete u sred Evrope. Iz kojih razloga? Pa, bez obzira koji su to razlozi. Tako da narod je bio onako, kako se zove, dobili su tom pobedom protiv Amerike, mi sportsku satisfakciju, a narod, ljudi koji vole košarku, koji vole svoju zemlju, oni su dobili neku više od sportske satisfakcije. Тоа што точно им требаше во тој момент. U tom momentu, da.